Olivia Boga, Mene. Okosia ejiwa kwa die boati. Amzafo yenye brain of in some number don't to young and yanko to Nasrani Abasam for Mamo. And most shall free man penny, Nanado Danko Kuford, Watchman PC, Bema Poda, Natsana Yen Numre, and Titi Abatos on perform in some Jaffa Proso Chesse, Crowd Tabia Piabonte, Yakwa Kuriesa Mampenny, Nanado Danko Kuford, Winya Resafula, or Baye Ewa Nabemo, and yet Sobera. My penny and another don't go for the ministers here. Or no more year, you must say no. Ghana Madi Shape, no if you say ministers near so for be or Honomoa. What my bread, a genasa, and this a man penny called Bospanim, Nanqua in Tabani be a good chain, and a foot for Caloni yet to be Ababe Remoa and Kebab on the pan to Bera. And why now, Kakoya, Kea, Opa, yes, say, and a man penny, you minister way. Or the way now question and I, where you wear the aquasha, sa, ye nejumre, ya bobo e ho, ababe kasi dia mamuono, nene titie, and it's a man penny and another danko kufado, Resha flower ye, and it say, where you Dr. Matthew Poku Prempa, where you minister, or help a year, I want a dear ones and some so, I did not echo. Upon dinner hunts and some so Dr. Matthew Poku Prempe and Raswe Genia, or Raswe Jefima this year, or moment she out about on Persia so, where a minister or her energy so, and Titia HSA, Resha for na Ebano, Mampeni a unit free energy ministry hall, not the no aqua health, no aqua upon dinner hunts and some so. Francis as and Subachi. One also so, I am Raspe Jenny or woman Raspe Jessima this year, one more our Bantama Baton Persia so, says one a minister or where a Jumaye, any Adensia Wins and some so, Mitchell Works and Housing Minister, Mampeni a uniform, and did not accord at Naya, a basho my Ghana. Yene amaho don kita hude hun sensem so mecha foreign affairs ministry ahon ye tete seman penin na do kwaku for the woyi Francis Asensu Boache edina ko doctor say wa don ko so no mami samba ka yemre bi atwamu na nani abere pa ene ani bidie nso jankasa me kra de wadane a na ko petafo pankro no abaton pesu aso ampie die ya nkwanko wie sa mampenin a ene say ne woyi no de na akokuaye atraye ho no akwa ne so afo abedi chire na ke say deputy agric minister and a man penning edema mese se wa donko echo Cecilia brother pa so echo gender and social protection honson some mami smaha one day minister or her sanitation honson some so resafula eba HSM man penning and adu danko kufado you know edinako gender children and social protection Dr. Mohammed Awa so no papai one her tourism ne honson some so man penning and adu danko kufado one everywhere not the nako trade any industry like so no na ekosi ora alankojo chirematen anamu trade and industry honomo Elizabeth Afolekwe one so no eko akwako ekwa yo honsensem so na ke say agric minister and mama Elizabeth Afolekwe wo kono akwako ye Dan Kwaku Boche I raspe geni wo raspe fiema desia wo mo okrabaton peso so e wo pre mantemo wo ye minister wen krase ni apapa mu e honsensem so na ke say local government ministry no one da no yentete e che say resafla eba no mampeni eyine fro no mo no de na akọ transport na ke say lorry fare honsensem papa eko no akọ heso Mami Veronica Hemen so no mampeni na do dan Kwaku for resafla eba no wo mo ade ne ko Savannah region akọ no regional minister Kwaku for yama so a minister or transport once and some so mampeni na do dan Kwaku for resafla enam kwamu bare ne yetete HSM mampeni yine fro no na akọ yen sase any more do dia once and some so meche minister obehe lands and natural resources so and now respect geni o respect je fiema this year one more kwabri east about on person so Mama Francisca Ote Mensa mampeni na do dan Kwaku for the ne ko no akwa any tourism culture any creative art minister and ora kujo ata one also mampeni edene ko flamantem na akwa any voter regional minister Mami Frida Pempe so no ewo gender any social protection wo di deputy minister ho ye ntete HSM mampeni na do dan Kwaku for do resa for dem nam komo pa no wo de na kwatena ya ebe hwa adwuma ye any apedie ho nsensem so meche works and housing minister na wo de Mami Frida Prempe eko akwakotua ora Samuel Abugina po so mraspe gani a o mraspe je fiema de so mo damangwa baton pesia so mampeni resa fly ye tete no HSO you know e de free atraya
ebehan sase eni madodode ho nsensem so meche Lands and Natural Resources Minister we na free ho not na akọ local government no akọ he eyinkrase eni apapa memu eso ora John Peter Mewu sese wo ye Railways Minister yentete chese mampani eyi na free ho MP for Hoy not the no akọ sanitation any water resources na je say Zoom Lion any bola nyina no papa na eneko akọ heso eno che ministers bi wo no mo a mampani na na dodan kwakufado waje wo no adwuma afiri wo nsam no baako eyura alankojo kirematen ni odi so Dr. Usu afiri yakoto ya wo no so sia Greek minister mampani aje wo mo post di afiri wo nsam ministers bi wo so a mampani agunom Minister of State at the Finance Ministry, Mampeni Akufo entity HSA, Obegunum, Minister of Public Enterprises, so entity HSA Mampeni na Danko Akufo, Obegunisa, and a Minister of State here, or the Office of the Vice President, one of Mampeni na Danko Akufo, entity HSA Obegunum, and a Minister of State here, one of Social Works and Housing, so entity HSA Mampeni na Danko Akufo Obegunisa, and Jabusia Ntetia Sompa from Incentral for year titie ene rema abrewa bi abo aguyasum ene se mampeni na Danko Akufo se bibia nsia wei ene resafula endam kwamu a eba na mampanyi na dokro no ano enada due wadi dwumadie bia no mu de akwakoto dwa ya ne nyina no efa ebebremu nko asoma hodo ya kwasiboni hwententene wodi abibiman fra mu ya yakayaka de bi mukura bepem ne emfisha besa duasenie won mayera won munchi na won tumi nko won mukuro mu biem eno na mampanyi na do wo kire mu se nyame no kwasemni wo konkrofo mama so a ya wa mama bi wo hono mu a won konko asomu na so ewi akire wo munya patesika e de twetwa wo mu abusia no atumi asanso aba won munchi na so abibre mu de agya ba kwakwahunu danseni ni hwan ya kwakwa mobro wa ya yete baabie entidare da nyina kwasi broni won mo fa ye se enkoa bia keke no mudidi ye ho nam so nti sika bia wasanka won munya nom de maye sane abaye abibre mu ade hia hodro won makwa nkrofa maman so won besa aba won munchi no anya de asasika no yensa atumi aka mampanyi na dodan kwa Akufo and the African diaspora are long overdue. Predictably, the question of reparations becomes a debate only when it comes to Africa and Africans. When the British ended slavery, all the owners of enslaved stray Africans received reparations to the tune of £20 million sterling, the equivalent today of £20 billion sterling. But enslaved Africans themselves received a penny. Likewise, in the United States, owners of slaves received $300 for every slave they owned. The slaves themselves received nothing. Take the case of Haiti, which had to pay reparations amounting to 21 billion United States dollars to French slaveholders in 1825 for the victory of the Great Haitian Revolution, the first in the Americas and the Caribbean, which freed the slaves. It was a payment made under duress that impoverished Haiti throughout the 19th century till today. Native Americans have received and continue to receive reparations. Japanese American families who were incarcerated in internment camps in America during World War II received reparations. Jewish people, 6 million of whom perished in the concentration camps of Hitlerite Germany, received reparations, including homeland grants and support. So it is time for Africa, 20 million of whose sons and daughters had their freedoms curtailed and sold into slavery, also to receive reparation. No amount of money can restore the damage caused by the transatlantic slave trade and its consequences. Near your Ghana mampanyi na dodan kwa Akufo I was your first friend who became 1 year. Come on, say Sompa 93.1 FM. We are we credit a numerous Nuncia Cassia and then some baby will be an Igusu a day mamono. While June Channel, so your first year, our Facebook junction, so Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM. My June Channel, so here, what they buy a Gusua, Yabeka Cinema Mono, Rebecca and Cadia Mamon. You're free man penny and another Danko Kufoda, Tana Ye, near Famokona Bedi, Dr. Alaji Mahmoud Bamia, on so that's not yet. Now, and Dr. Alaji Mahmoud Bamia, Ebe Kumasia Bonten, so Akwaya.
mampani na nadu denko akufo ne na banya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ka ho bie edi ama contractor mo ma ye no asantema sei tituru ne afigi kwan a ewo Kumasi abonten so ebi ti se asokwa soamenom tafo pankro no subi bantmo forikrom menhia south ne menhia north nom kwada so abatom pesua so edwoso mampon kofiase ene bekwa ne mpotam nyina akwan aba we edi ama contract ene mampani abede ekire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kasa de fa ho a wo chese ne nyina contractors ejina so a wo mo eyeso adwuma gidigidi oso bibia ejina baabi e wakasa ase MPP aban adanu wo mani ananso wo do machi na ma santeman a wose no kura bia nim so wo fa casio calculator asese akwan a MPP aban ba ye wo mo dia ma contractors gina so eye adwuma a eye mpimanim enti adehye wa santeman tamase nkoso a enye gidie ewo MPP amanyoko nimo na kwan de wono mo ebeye biansa na Sompa sori akonya so 2024 a wono ma sori akọ ye meni ajipa eye meni jepa se yaba jumedi 2019 mukai mebaha at the instance of the hard-working member of parliament for Oforikrom, Dr. Maf Ose yembraha nemfa asono embofo yembe kati sodo no ampa yebaye 2019 yede asobo form for 100 kilometers of inner city roads in Kumasi ene nyame adum yebe commissioning omewe ejuma no yebe commissioning sa projects no ayaye 100 kilometers. 100 kilometers ye a kwine ewo asokwa bantama inshaeso menhia Oforikrom kwada so tafupankron no subin eneswa we nyina ye jumakase a yaye. Today we are commissioning these roads, but ohwe ejuma yaye urban roads ministry department, our Ministry of Roads and Highways, since 2017 we say asphalt overlay in Kwa has been 295 kilometers. Asphalt overlay Kumasi Metropolitan Assembly subin inshaeso ene bantama asokwa Oforikrom kwada aso swame otafo asokore mampon bekwa obuase ejiso joaben secure east ekfijuase asante mampon ekimanwi abejia south. So apart from 100 kilometers local roads are here commissioning eneno urban roads omwaye washanti 75 kilometers of town roads in Ashanti. And in na roads minister Oka and Huasemno 75 kilometers of town roads in addition to the 100 aye and over Bekwai town roads, Kwamo town roads, Manshia town roads, Bokrom, and Ejisu and Kwaso town roads. I was going to weigh Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene kan weigh mra na oba betwan humam na sa kwan we ya contractors agina so aye wie no eja wabema tum na ne akwantempo ahodo no amanfo anantenante so aja ahyemfiri ni ade ne matimi akoye na eno che na Roads and Highways Minister Orakwesi Amakota so esrega na madehye say yesu kwan ho ubia epe kwan papa faso na kakra so mampani na nadu dankwa akufo ne na ban etiecho mo rema pesika ameya yesoso no amanfo se ya no mo se no kwabra ne timi kotunika edi besi kwan no so na ho no oba be horo ka no ye won horo ne ka ho so no ka ne mu ayiri nyina ho no behwie gu ne nyina na ese kwan no it was santman was rega na madehye se su ene ban no yenyai na ya kwan kakra na ye no ye se ne dodo. Excellency Nananum, I implore all the beneficiary communities to play their part in protecting the roads and road furniture by avoiding the following. This one is a special appeal that I want to make on behalf of government, the people of Ashanti, that is cutting through the completed roads
for whatever reason. If there is a reason to cut through the road, please, our attention must be drawn so that it will be done professionally. People should avoid establishing washing bays along the roads. People should avoid damaging road signs, and people should also avoid dumping building materials on the roads. And again, people must try to avoid turning the roads to workshops for mechanics. These are all enemies of the newly constructed roads. Mananum, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I also encourage the municipal assemblies to enforce the bylaws of the assembly in protecting all public assets, including roads, and all municipal assemblies, district assemblies, and the metropolitan authority. I was your phone to where Roads and Highways Minister Yerakosia Makwata ni yetene kadinina futu no de magana madishe se ya kwan kakra no a eye ne yenhwe ne ye ne yenya yesu ne ya babia eye na mpempie se sa kwan no na ne nyina mu no na na mensa bonso na okosi yewura otumfo se tutu otosum ye no anemo ewo se dwumadie ase na osre mpanimfo se ne asanteman agina oso no kokwa MPP amanyoku achi saa no wo mo hwe se MPP amanyoku befra bamu a na wo so ma ya kwan dodo no a ewo asanteman temase. We know and we have confidence in your government that what you have decided to do starting from September will be started as presented to us. So we're still waiting, and we hope that before 2024 we'll see more roads in the Ashanti region. Ashanti region is the bedrock of your party, and therefore we demand the best, and we hope you will help us in getting there. So we wish you well, and we hope that you will do the best to the satisfaction of the people in the Ashanti region. Thank you. Tina na mensa bonsu de atene kanona kosi yewura na mu ose dwumede yase a wosese ne asantema gina MPP abanyoku atia ebesi ne no omohwe omu se omu fura konya so a na asante so no omo hya asante ne monyamo abra akwan de ebebuye so asantema ntemase na wose dwumede kro no ase no mampanya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wodo ade hye won wo Kwabre East anim kira sa no kwa wabra na won mo keka se won ma kwan nya no nyame anim nie na won hu yenti wanye ni na ene de die obedru yi a won akasa de nani ko twa wisi an hwesa ntamo ebe fa mantamo hwe se ne Kwabre East akwa sitie no afe pa no wagye di ya obesra de hye se won nya ntobo ase ma no na nkakra no na kwan ni nyina won be ya ma no yeye wose encha kra contractor se ba begu so na won ma hwe hu se ne na kwan sitie no wo kena bi wo mu ehuni biu 180 kilometers complete since 2017. Highways, urban roads, feeder roads. Highways, 264 kilometers. Urban roads, almost 495 kilometers. And feeder roads, 421 kilometers, 1,180 kilometers in all completed. And this is very, very good for Ashanti. But it is not yet over. There is still a lot more to be done in Greater Ashanti. Kwabre East, Minister Malakaichire said, Sa areas no opese yewie sa kwan a ewo hon Kwabre East no and a lot of Greater Ashanti. So ya bi ba yenye wie ye adwuma ye bekoso entre ye de yeba ewie ye. Minister so kan kire mo say Swami interchange Parliament approve nyame adom bibia koyi a hopefully September ejuma no ebe hia ase ye de nyame ase.
So the person me dan ubia ase say mo ba fe ye di dwuma eye nyame adom. I have the honor and singular honor to declare the rehabilitation and the auxiliary infrastructure of the Kumasi Inner City Road and adjacent streets project 100 kilometers completed and hereby commissioned. Na mampanya be de kire kasa wie ya pa na sante mantemu so for Euro Simon was semensa wono so sra de hye no se wono nkoso anya gidie e wo NPP abanmu. With the sword cutting was done by His Excellency the Vice President. Unfortunately for us, he is here again today to commission the project for the people of Ashanti region. In fact, when the government took over in 2017, after cursory analysis of the problems within the Ashanti region, it came to light that the major problem in the region is poor roads. The government has done its best, even though we've not attained the level that we desire. Several projects have been awarded. Some have been completed, others are ongoing, and unfortunately, the pandemic that struck the whole world, that the COVID pandemic, which has posed serious financial constraints globally, and for which Ghana is known. As the President said, that we don't know how to bring back the death, but at least we know how to bring back the economy. I know with a competent team led by His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and the Vice President, we will by all means come out of this economic difficulty. I was your friend, your tenant, Kay, Aya Santeman Temuswa for Euro Simon or say Mensa. Yeah, go so some parent 3.1 for my human on Siaka and San Babia will be an for a demo must die be no, Sauti and Cows in Abonte, has a some parent 8.9 FM, some part 98.9 FM, a gent gentle Susie, yes, if I share with Facebook junction, so I have some parent 3.1 FM, some pa 93.1 FM, a gentre, and on Susie, all they buy a gusua, Yabeka Senamono, Ibecoso, not yet Jama Eddie Mama Yentoso, the informal comrade speak, your woman speak, if you ma this year, or more bantam about on Pesio Pape, or Nokran, a South Minister, or where Juma Yeni Dance Winston Samso, Yera Francis as and Subwachi, then never the Asaka Kobo for moi, post station Monochiao, and no more Kwakusi, Ewo Uhima Bontin. So, not Niama Papa to Sana Moyina, Sebem Reka Crenina, watching Unity, Additional Mutushim, and an Potamudie, Woman Amani Papa, Ewa Confound and Verprima for Sanwa, Samakash and Socrana, watch your chemum, Urabio one fee, now Confoco to a cine so one vanity camera, 100 Ghana cities Beneseni Botum, the Brima Papai, Wamu Brim of Sionomono, Nessa when in Sessia catch the war, and Yenya coupon a falcum, and or coffee for Jaka Crebia, and Kiantias and Papa, Ewushim and in Potamo. Now this year is so Musuno, and a Momra Swig, and Honorable Francis as and Subachi, Atona Comasua, Amene, or the Asaka Cobo for moi, and your home Romenti, and home blocks unum, and Huang Yangina, Wamachia Quaco on the moi, Lebres Ginaso, and ye dika, AC post station, as I see Bia, a positive for Betna, and was some Potamon Mosebeye, no betime, I get a bumpum, Amadisha will shimmin and Potamina, or Moda, or Motimi Adakakra. Honorable Francis as and Subachi, and a some performing some cheerful to make a cra, a fast and Niswa Dihunio. Police station, idea if you say a bois, Bantama, and Cancun, it's true, Bambos, so you quote tra, a crowd buyer, then put to do a bar. Now, you Pabonel for so adults, and you know, Bantama constituency, and your Mabako, and Yapa, and they say a month for. To took a photo show money, no one to do on the phone. I'm not council Kofia. And you know, police station be an anke, I start here now. I went to me on Twasso. And no, and
it is Kabishima, complete. Now new design to meet police station standards by the Ghana Police Service. Until now, no pay. Before my analysis, I say that cost about 225,000 Ghana cedis. So for why I'm Raswell, you are Raswell, if you might this or more Bantama Baton Pesha, so noble Francis as and Subachini Yatin and Canona, Wamanan Swa, Sabayan and Gomes Yawanson, Sembe Urinche, Nejan and now switch the Benses, Bontimo Coco, or an Impessiano Suntino, and ne Wadin Cunya, any Tebra, and Kodabe Transfer die, Eco Topetin, Impessiano Soa, next one in Sessia Catcher. So the Munina Manitiano, I had Daxi and a representing the education authorities of the bank. Schools be constituency ha na impunyasem e ha omopa the telephone be too many na me so we send the MP share of the common fund impunya na wa nyina 800 yes but e be nipa 2,000 school kids ni nyina ko see 100,000 Ghana cedis. This is from MP share of the common fund. Wo GDA say bet me aboa ama enumesua akosoro o constituency. Also go school nurse say buni akunya betina so a ene na ekwan best na befa so a obesua dey. Nti am dey say yetimi provide bibi say amankura no. Na ne teacher for so o hwe nkura no so mai no. Almost so ni age say be boa ama almost so adwuma so akwan ni. For Francis as and Subachi Amraso Jenny or Wamraso Fima, this or more Bantama Baton Pesia so on Rakronasa Sudi Minister or her Jumayeni Adensi Wunson Samso, and then in Passeto Kakra, our Impesia Sinema Hodua, or Yahujumana, some performing center for the Nidia. Youth in Afforestation Program age mediation Koya Ghana Barnum so now was a Mabunum Christ Sunny Baya Wombet Media near a Wama Ganimu. Now Shamo Pa no match Bosmin Mua Fimo and Mabunotia Chiawa Barno Sotra set one market ya Kemba Sabosumin Num. Na Saban one Shanu and Chiama one more. Sa Green Ghana project and Barna Passaway now did you near Wama Ganimuno and Yadi bet me Abaso and I'm Saya Soma paying forward Dranu Drubunua. One mujachi one more babatie. Na ne kwada sore ye no mabru san so babiem kire se hwe efiri na de kro won mate atua. Enya de won besi babia se won kodua nnua e won magane mu ene opoku fa ne nko mu dware ya won ho empire. Yana national president Adema Youth in Afforestation Ghana, Reverend Clement Asari Edinkomo. 3 months now, and we've not received any payment from finance, and we are here to plead the media to question the finance and the CEO of the Forest Commission, Mr. John Alote. We had a conversation with him and his leaders, and it doesn't tranquil down. And we want him to understand that we have children at home, we have wives at home, we pay school fees, we pay rent, we pay utility bills and all those stuff. And it is a pinch of mediocrity what we just communicate here. So we are pleading, and it is very difficult for us. Even to broadcast from home to the workplace, it's a difficult thing. Not just no language. We are your national president at the My Youth in Afforestation Ghana, Reverend Clement Asari. I was to us on that informal consent from near the Moko Manusaka Kudin Komokakra. If you now know me, then you told Monkrase, Petro Tanka, driver for a Wagana member say, and ne, se bien si. Sempeni for a Jim J no man for mo and yimwa and yomudo mukuku no monkake go from adene o mo chese kwan empeni for do o mo faso no wo mo tiasia enye no ma bonwa akoma mpeni na nadu danko ku for the kra ho ama mampeni ase se ministers mrem CEO si mrem no mo hwese ne Petro Tanka dawa for na e ka no wo mbehwe no makoma so asem ana o masiesie dia ma wunum na besine o mo ko company for na so sa emedu baby kra na mpeni fo yi hwia no muchichi o mani se penimbo ne bia wayin from abone wa VIP bus mu a na omo emma ma wonum na enne ene entity ene se omo strike no omo de hye so na ene no peya
yesi anopom de strike no efo asosa no ene ne mpedimfo a omo National Petroleum Authority so omo to nsa frem mpedimfo a omo da petrol tanker drivers for no ano no omo no mahia na asem bia eha omo bia no omo hwasiesie dia mawum mpedimfo transe anopa be nundu omo de yeba sana dwi ene anyum akudin komo yewra Safiu Mohammed ene yehwe ne mo se benya no ahoma no so ne na akudin komo ne abusan se na adade asem de siye ye ne mo se mo ko strike no mo de ahyehye so empenimfo from se mo mra ne enka asem no a mo ansi hwe abusanfo ahoma no ye toto ne ntom ne bomodene se ye benya no ye nya no a ye ne no ebedi sankomo we na ye ko sunyane kroponi mo na abakra chepanyina wo honom ye onum nyafo John Kumi ena wono so ahyemra kete kire se firi na de kuri wo mo de mra baba ye adwuma wonom a won pese wo mo tietia wo ma Ghana mra so de mra ne hye wonom nsem na hunudie won nsem wo mo fanya adwuma ewo eye sunya kroponi mo no won behwe se mra no efiri na de kro won be miam ye papa wo so hwehwe konkronu mu krampo no atwa konkronu waka wo so yi nyamesom pafiri wonom a hunudie na wo ho entidie be pa na ha Ghana de hye biri mu a wo mo ankasa timi ye fi me ye prapra ho na fi no a wo mo da so tim na won mo ye adwuma na ene wabra won Sompa kase edi nkomo e wo sunya 98.9 no na wode asem watu dwa kire se firi na de kro de emra no e be ye adwuma pa ye balos ye mra ye de sense me hwe se obia bedi ye sese so no e ade a ye bom modern se ye be ma no aye adwuma se na ete brano no ye clean up exercise se no hu no ha me ba ye nya bi kra ye imprensa so de umpa ne se aye clean up exercise de wi a wasisi ho awi no e bia enni na otwe mi no obekọ no na te se ne hotie no sa na te na ye nipa nti ubisa ho se nti pre asen ne be koso aye clean up exercise abra nipa timomufo na yete wo no yesesa yadwene fa ahone disem nti na te se de hu be hia pa ne se ese mra na ye de hwe se obia be ma ne mpotamu ba bi o ye adwuma obi ote obi oda ebetino na eyade ese so ne kete na yede adwuma ye wo ye bylaws ho bylaws no ho dada yede adwuma na emso oni mienu ye be jatum se bylaws no baaye no ate ntine ofa sunyane a ene ne mansi ni nyina obehu se niam bebre no asesa se yansesa mranum ama mra no entimi amfa niam a ase ababe ka ho na ebeduru brebi no ebe den so betim dem rana adwuma kan say yasesa mranum ya review bylaws no ayeguso a ye hwese ye be gazette nti etimi gazette no a eno betimi take care of a whole lot of areas are contemporarily no relevant na aboya me etimi solve surprise problem ya ye kan ho asemi aye abai crash panyina wono ewo sunyane kroponi mu owro John Ansu Kumi Awza for yento so na yemfo monko babia ni anwa so bekwa abaton pesu asene ho ene yetete se rabi asore so woko ni Simon Jole the boyfriend ho wokuduru ho no mu a sede asem ni siye ewura no akowu ato ne boyfriend ne dem ye ede asem nie yenkwa amano so ne ni Kofi Nsenkyerene ni dini ne honam se ene wode Nsenkyerene ne namwampa Kofi majoy ye janana na Kofi Nsenkyerene koba ni se girl wa sori esu woko ni Simon Jole ne boyfriend ho no na eja love o makwa kakra wi ase wakwu atobo yi demu mema chief ajo eba Sompa 93.1 so e don ba wetino na the thing na ne se eya abranti a ye fe no Samuel Mafo eya ne wi ede eya Salamatu Isaku na assemble esi bibie ni eye new old compound na the thing na ne say o matra enfie mienu na bema no eye adwuma eye street adwuma na woye na bema no eba oban besa bema no na ne sa hwemu no na okache ne say wantiapo na ne ti na ye ne ya enti bema no eye so ope adurama no ope adurama no noman
Enti emna oba no e company say no hododo no and o yes abiasa enti obekwa adwuma one madu eje on me say ne ho ebeto no enti be ma no eja ne ho ekwa adwuma na emna wokwa adwuma no na ade kyen ya obaye no obaye pono aloko a obie pono a emi wo friend ne dofu so a onyoso enti ode eye hama ne ahoden ehoso pono no emani ebie pono ko na ne dofu eye sanamatu atwe eda honom a eye arehostem na yekoduru honom no ye no no twetwe nkomo ne tei na o kye ni semu etwe eye Sompa active Yeah, na mene so na wase disiani na manedro manme wese meko adwuma o ti o hwen huyi na odda dam so saa teyure no so ne hoye ti min ko adwuma nko manzmanya we ya ni video min ka bi nsem makona tene ba bidu fia e wo punu ma e punu bi ko ba bi di people ze gben na no da wa ade yasun masala no sense no asano police for ye concrete Simu Josu. Kofi Sanchane. Nana. Na Kofi ni kunu sama mafu ya ne kasa ye. Ada no abura na. Na satam na wo nse na bibia bem kakra nti no ne kasa na wo nse enye betesa. No wo twa kakra. Ha no twa kana ni baba nti. Ha. Na yewie ye no. Dabi o me so nsa. Na ewura no waye ne ho ade na yira one ne ti anasa ne girlfriend ye ne girl onye ne ho ade na bi kan chi mu se wona na 10 film no pe enti na onye ne ho ade obi a wadi 45 years na oba a wadi 45 years na still one na twempra panche enti ya oba waye ne ho ade no wona na 10 film no pe 45 wonwano na on pratwe ne bia wo se ene boys bia pratwe ne ko wo baako o ma wo mienu eba bia mpie mu woni abrante we betran die eba bia eye mpie mu ba oba no ewo ma dada ewo ho yo covid na pesa wo ka asem bi so metiu na ne tene se ye wie ye no na ewo se ye ne aseme man a wo ho etwe nkomo na ebusan se asemosi wate ho asem bi na wote ya wote ne sai na yene aseme mai owo eye old compound etwetwe nkomo owura maso na says na maso to echeni nsem efai Anọpa no nura no na me ese me kwa asọrọ a me TV bisa na ese me ja asọrọ na me ba ebe obehwe na behwe ne nso na nokre na lady ne da ho a o se obi a wudo a menye medical doctor na say prove say obi ewu ti ma police phone asotie ma police phone so ba ama mo be fa no e de ne ko kodu hospital ma prove say wo nti e de ne ko mochu se se ne ye twen oba na busuafo no na yakọ police station ho no mo na ya hwe ntutu e wo Kofi oho na just assemblyman honorable Maxwell Nkansa so de no ho won so de no na Samuel Mafo a wo se na yire wegben kase na yire ja so onye ne ho de ne girl oba no ho be ka che ne so ni tie ne ya no ho ye ne basabasa a o so o ma na duro no e de duro no de ma no ubusa no and the question say was see tipaye duro na de ma if no ba ne company say ni ti na ye ne ya enti tipaye duro no pie call that stock to e de bre no enti ejo ebisa ne de na o see tipaye duro na de ma obai tipaye duro ni ye F pack ya na se paracetamol and the question say ye mbisa no edo potia o de ma no but o chi mu che say tipaye duro e na o de ma no na okoto so say ne girlfriend no wawuda ho na oda ho sei unse ebi wo ho abon say ebi ahuro wo na no bia so okoto so sei so na yebisa no che say ahuro de wanhu ahuro e wona no na mom watwetia na oda ho no mo a wanhu ahuro bia wona no anka ho na Kofi say ebasi ya na mu orem kakra o na omo ya positive asutire no yeah asemi see no or asemi mine no ebo ene ne ko police station e ko ye report e da positive asase no mu a omo yi mu ehwehwe mu ye be se echi bia no so mpeti for fan kan mu mo hu ne si echire no ba na busuan for so aba ho no ma omo na ehwe apositive for no ne obeka efiri mu ne sabia omo ne ko no ne de fi mu aba ti Samuel Mafo de atwa no wo twa bie
atwa no twawie odi kan aposifoɔ no de ne kɔ hɔ no kɔsie kakra ekyire no na be fie a ɔba yɛ kyɛnse ya no twawie na odi gu na rewo so yo Kofi Adas ayeda sepa yenua Kofi Senkyerene ena ye kɔ ne nkyɛn a wato ya man ye de afiri baabi ani anwɛ so bɛkɔ abato mpɛsua so ye mekupa bibia bedi ne me bɛdɛ ne nam sade chepa na wudware bo amoto mu pada sra pata de hye na tisi abonte so no ante asem fofora na ade anche ebini se wura dware so okosra ne boy wo fie oduro no mu a wo se miti ewi ase etim owu akoto boy yi so a boy yi so de ya petese wie abuziafo mo ncheche ne wure ne mo hwe a no so wi bia de ato awura ne because we de akiri we rato yemfa nkame mo Adesha ya mutie ye was Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Moma Facebook ni YouTube na mahadie. Na ankaria posifo adi abasa wanma huna akoda bia. Wenye mfie ni duba ko ababa wa. Ewo ekrofrom ye no atwoma nwa biaja kropon no emu. Na rawosam no se wonmo ko hu akoda no wo Methodist asafo. Wonmo asore ba ko wonmo sie no nsinwie ye. Ewo sa atwoma nwa biaja kropon ni mu a. Na wabram ko to akoda no na ya chekere ne nsa ene ne nan ebiem akoda no hye suku atade ye presby suku atade bi na hye no ye ya chekere nani ye de nwera fita a chekere nani dia ka ho ebusuam wo Facebook wo no no mobile ya Sompa 93.1 wa wonya ma so no aba no abehwe wani so ade suku ni akoda wo ko suku ene nipa bonfo akwa kire ne de na ko hye asore da mu a ye nyansi nwie ye wobi ntumi hunu se nko mu kokon akoda no se won mo kwakoye ne dai ebranda ache ne bekire na wabra posifo kwakire no no ye ne akoda e friend se Benis enhira mu aniwa edi nkomo won ne akoda wokodi nsenseme woni pabonfo yinsem na nso nyame yi won mo so krata ma enne nyame adom so akoda no posifo ensa so ne mu ye ne kasa ma na kire na koseme kwan a wofa so a ni pabonfo yi akire no Tana asem ni sie no na ma ponsko ameba na mehia papa fo mienu bi na omosan me ho no me hu hwi bi me si me na me dam asole dan bi ma ni dinde Methodist church me si me na me da sa asole dan na ya chichiri mensa na manu ne menai na omoka asese mitiema wo mu bekumi na omokoye no ehoye dina mitem na mami bi baye no ofre omo bobo na omo baye ombaye no mbebe na omo sanim na police for baye na omo ko police station na police ne ka say men kan dem ihuni na chile na mekani na chile na otro ni na gu klata so na odiko map police officer for na okasi emblefi baby omo chim ne mata this church ne tok ne nchen honum ena omo chim asale dan ni nchemu ena omo chim I was your for not just no suku ni akoda wapon suku a woko fie ana nipa bonfo bi 18 no kwan mu mema mienu aya won mo fra kora na soma no se nkomu koku no na momra Facebook wona mahra de eya Sompa 93.1 momra Facebook wei eya de hwade kese de ma batanom won mo mapon suku a mo hwe nkoda na kira kwan won de odansa akoda na ba fie no eya de hwade pa Sompa 93.1 oba Facebook won ma yesra mo adaki no anua no mo fanto so maye na yenhwa ade ewo ha na akoda no Benis insura amoniwa ene kasa ye no na ye boy homoden se ensabeka unit committee chairman ye no awakro from owura Mustafa na ye na di enkomode afa asem san se emu awram sa akoda bepon suku ye awoko fie na nipa bonfo beti ne kwama fra no se won mo soma no na so se na nya soma we kura nyame na di ne ho afom fie a wom ne ko hye Methodist aso da mu awi akire wote atiamu ma adomfo eye na dom a wo mutumi ebaye na kokora mafia series se enka nche osa busuafo
nyame ya dom wa ukoda ebe no mienu kwapem no mienu pa mu so pepe ye twa repeat pa series no efe eye wayose one ventures ene ne chere one media ka bomu eye akwakwa mafia series wo be hu wayose wom akabeneza kwakumenu konfo kolege ye won mu nyina wo series mu na efe pa efutu wo meche kurei aya no watie bi na de bia bon toma no won mama so sene eye 21st clinic the sciatica expert wo pe baby papa ya wo to asentine twetwenwa wo betumi akwa ma ho atọ we 21st clinic abe herbal clinic nsunie wo yade ne nyina no aduro ne ho yade ba na ha wo fa kwai na doctor function famawo Extra Comfort Limited was so bad na wada hate wo pe mattress papa wo betumi adanso nkro nsuo me ha wadwene bi bia matete wo ema won sore ma won se wachiri nkasa mu twetwenwa eye Extra Comfort Limited medima for herbal center nsunie ewusuafo obedi wasema ma ama ho atọ say fibroid etwere yade ye frokeka nyina chi no osa yade na etete wo a eye medima for herbal center wo mbehwe ni nyina ama yade ni nyina atimi afiri ho madwo nkyere mu susu ya ngode ba ya na braso say ya kenkan bi edema mo fa to Facebook wo ma na asana no ye home so atonkra ebesa basisia I was a 4 year shasa ye betwe ya ho na ya ba na madwo nkyere ne mu susu ya ngode ba ye no Ebrona we do sa ye kenkan bi ede emamo na keke kasoa American Town Kenke House ena wadne die efri wono so ne dia bana Isaac Akroma no se wo hwe life o yemoni adwuma Kofi Nyako blueprint hono mo no ne die efri no se sia de fuel price no one match so anase ekosoro one match so 6% ajo yadase Kofi Nyako dia wode bae eno no Kofi dia no abiem timo nkosoro kakra maye na ye hwe die di ho Collins agbe na watch se Collins wadawroma yenye yi wa Hawaii Isaac Akroma ade ne yakenkan Germany no ne die free Filippo atimatim no se mampanyi nado woso ya reshafo tom na ze de o ma Ghana no emu ayeden fantastic Wilberforce sashi asanyo so no ne die free eno se nyame ne bibia kire se NPP amanyoko no one bato to nioma manioma koye Stephen Boache no say good evening no ya jewoso ebru Crespo fufuo eno kire se NPP eye party a won betumi ayi o ma Ghana ho kire wo mu nyina de afiri wa ma man ho atoye ena Saint Martin eno kire se Saint ebiem Francis Yosen so de nie yankoya ni mo ha oduro be ma Dennis no say wo enjoy news le pa wo nyina hini na Russia for no de ache mampanyi na do wonhwe no wonya bi famwa na hema sapon no say ya bo amani o dende awa tubam bo makobra na ye fa de aka ne nto so yakwa manu so na ye ne Petro tanker dava for no mo ko strike ya ene yetete se MP fro mo nenso man committee no ye ne chairman Alhaji Shafi Mohammed nkodin komo Alhaji salam alaikum Alayhi salam na etese nyame adumo na we na Alhaji na no Saturday wo ka kire se ene someone timpen mfonka mo be ko strike ampa mo start strike no ye se ene MP for frem wa manko adeya yo mefa dwumadie so na machi akumase man nyina enye se MPA frey ye yanko meeting no se se owoba na de bia wo sore na de aba atwa akwala na sa akwala na pe bibia firi wo nchen na wonye ma akwala no a eda bia wani beba so se obeya ma akwala no ana akwala no be ya de bi ma wo no wo be frɛ na akwala no e bia na wanfiu nya akwala na mu ade a wo de aye no na eye ne ya na bia onye den ene ya yeti atuan de mo frɛ ye se yemra na yenye den yenhia nanso yensam ye de abomonim include president ho ya komprenu aja kon kosiesie ma omo amawu kosiesie ma omo tampuri mun kosiesie nkwala no ade e ha omo no mun koye ma omo president aka ni nyina mo anye nti se no ko basa
na se na wo frɛ time a ye de yenso ye wo meeting. Ye wo meeting e na mo frɛ ye. Me ka kire wo mo say ye wo meeting ti nya de e betumi abansa. Eti na enye se bi aboa paye e na mpanimfo frɛ mu amanko na mo meeting na mo ye ntia. Ye wie meeting me return esa frɛ MPA panyini baako e ka kire ne say ye wie meeting no na ade na e den. Sesi a me no wo kasa yi petrol tanker fo nso so abeka ho a ye kɔ ɔmo nso so de ɔmo nade agu hɔ ɔkyena ɔmo nso ɔmo loduo. Na momo de no momo ye de gas tanker drivers. Yeah gas you load gas any e petrol ɔmo nso load petrol. Anti momo strike na mo kɔ no ye gas tanker drivers nko a. Anna petrol fo nso ababeka ho because of seal bi a ɔmo de abrɛ yɛn seal no emwa yɛn. Enemu nua no petrol tanker drivers for no eso so ababeka mo ho. Cause asɛm no nyina no kɔyɛ baako. Enti na ɔsɛ ɔmo ba. Ɛne sɛ ɔmo de tracker bi abɛbobɔ yɛ car no ho. Ɛne yama yɛ 24 hours. Na me nua hwɛ sɛ me free ha. Me free aha sei ɛkɔ ye fɛ ne sɛn atoabo na makɔ lodu na masat na me fansa anadwo de me komanda na me ba na mani bekum na mintimi na ɛkɔm bɛde me mintimi nidi mintimi nwo nso yɛse ama 24 hours o park pɛ ɛyɛ diversion ɛnam so ma petrol driver fo no bebrebe yɛyi wɔn adi bebrebe so yɛakye wɔn agum na alage sɛ yɛsɛ ya ɛna me mfa ne sɛ at least mo ye bibi ama mpanimfo ahunu sɛ adeɛ na ɛkɔ no ɛmmoa mo mpanimfo sɛ mo mmra na yɛni nkɔmɔ afei mo sɛ mo ye meeting sɛ alage du baabi a obi bɛka saa sɛ mo ne MP mu dwane MP fo no ana dabi me nua nya MP ne ye dwane no ɛna nyɛ enimtia na bi a yebu MP na sɛ ye kasa ye ka de obu ne yɔnko enimtia ɛne nka ɔmo na nka ebu ye enimtia. Iti alaji ni nyina no mo ye meeting enu ntimo antimi anko meeting ne eti dabe na mo beko dabe na mo beko akosi MPA fo no dabe na mo ready ye ntimi ntutu ye nan kosi MPA fo biem ye pese o mo address issues na ye dia ma o mo no o mo nim dada from 2017 ebepe mo nne na ke se mo dia mo fa so bi e wo so se mo ne o mo ko meeting me nka se ye nim fa so me say o mo address issues na ye dia ma o mo no na omo mfa mbrɛ ye de pen sɛ on lift band no Alhaji mo strike o hawa e de bre Ghana for Alhaji mo hu de papa Alhaji sɛ me yamu ya me ya na manfe me ne wonam na me yamu ya me ya manfe be si ankyerɛ wa obehu sɛ me yamu ya me ya en emum na wo fi wo si ya ma wo sɛ wo yamu ya o ye ya me pese me ma paracetamol no mo a wo si wo nyei ye be de asayare no paracetamol nya yafunu ya de aduro me pa jaw Alhaji me pa jaw utie Alhaji bitie o minister e ba ye no na nka ye pese ye kɔkyea no na ye address ye issues de kyerɛ no ana strike bi ba ye ana ofrɛ sɛ ye mrɛ kumase ne na ye ne ya di ye mrɛ kumase minister be no Napo Dr. Matthew Poku Prempe na ye see mu ye duru Linda do na ni secretary frɛ sɛ osrɛ sɛ president is afrɛ minister ntino ye nsan na ye dan ye ni na ye san baaye ye baaye no ye beduru ye no na one Friday bi na ye holiday na ɔse ene ɔbɛfa no ho na ɔde ye hia yen ene ye so ene ye nso ye dɔso ye frɛ bope ye frɛ takrade ye frɛ kumase ene ye ne tema hafo ye kan wo ho ene ye den ye kɔ ye anopa ye lodu ye ho ka ma ene ye kɔ ye kɔkɔ duru ye no ye tena ho anopa 8 ekɔbɔ 11 ana ne secretary frɛ ye ka kyerɛ ye sɛ na poso wo ye sorry sɛ ontimi nhia yen na o meeting bi ene ye san free hɔ sɛ nne ene obɛfrɛ ye dia ene ye nim Eji Alhaji mo de ni amo twɛn ane sɛ mo problems na mo de akɔ to Dr. Matthew Poku Prempe ene MP mpanimfo anim no wo mo ensolve ma mo no mo enye meeting sembia o mo solve your problem no enye den ema yen ye som Ghana yen agya adwuma na gu hɔ no eye ye ya sɛ
ye bogana fo abro then so say o ma anya adwuma ni ya amaya bombo ne yete so o ti uma me 24 hours say me mfa nante na ye ka ho asem na say wo so wuntia na say BBC a hwan na ebobo ne din mini ebobo me din ye beka say tanker driver no de bia ye boy din tanker drivers ye mpede sa enti adwuma na ye no say na wotwe na me so load a metimi de kwakoduru station ya ma me mfa nkonkoduru na he destination no ba bia me ka say me di load ne ko no me de kwakoduru na bibia so atwa na wo ma me ye fe ne sen time a me mfa nante a me pake a me asama me ne wo kan ye see ye twa dua bi na say ye den ye de dua bi ye gina dua bi so ne atwa dua bi papa bi e wo tank ayi olodu atwabo e de ba kumase enkran na takrade ho Cape Coast ani ade wa lodu cars aba be pake ne takrade won na ye OMC ade chi a na omo dispute cars ni nyina na obi akoba bi a wo so okọ na no ye okotua 100 and something pan aye de ma no e say wa divert lu mate alaji mate ya te mo asem na se ye hwe ni mu se free chine ko ebia se ne mo ka mo nsemi ebeto MP mpenfo asum alaji da se pan wa da je anwumre Amza for Alaji Safi Mohammed na ye national chairman edema ye gas tanker drivers association into omo do strike ndi omo dam na yankopon ya adomo a enne eno mu nuanum petrol tanker drivers for no so eba be ka omo ye kika koi petrol enne kra na ye se wo mate so kakra ankeja enim se ena we susu bei abusia for ye fancy e ne ntutu nkochiri yebesa akosoni akodi hu nkomo yebesa akosoni akodi hu nkomo ne ye gina rosoni de nsem ne nyina asi kokoa Veronica Jando akosia somone magu akire ene wono wana tifidi na chi a woye adwuma ne nyina wo hene ni ama crunches of mami premani Eric Mofia sorry wono ka ho bi ena fe kwabna kase afia age wakode wono nyina na boye chidom e wo newsroom woko MC a won so aye wakiola school